Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur name hubamu Tuhan. Ibagas nasa minggu on ya somani ham hanami ijagai ham daging pakonton binami janah ibu ham hanami sogoton ibagas na horas-horas. Lane Tuhan, torani hapur apa pikiran nami. Ase pasu-pasumu, calo hanami sa ganjang mingguon. Ipake hanami mentong-tong Bapa. Pitah bahena sangapon ni kuranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijapen na siya marian bali padorang sogot nyarion. Nabuhi isi sehanami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata bani panorang sugoton hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2020 tolu. Aima tarsurat bani buku Podah bintu 15 ayat 25 nama katahon sonon. Rumah ni sigijang uhur iparseda jauh badu. Tapi ipatotap do perbalokan ni naboru nababalu. Itaganupan bapenang anggo ibasa hita buku Podah ni Raja Salomo on agak mahol do yarusi hita laho membuat konteksnya. Artini sanggah sonaha sanggah ija jana latar belakang ni sada perikop isobut hataon. Nah, toto por ini pesonai haganupan anggo ibasa hita tuliman jongjong sandiri do tene ayat na sinobut ni Raja Salomo marhitehon ni buku Podahon. Janah bani panorang sogoton hataon si hol paingat kon hita bahasa manghutkan pengalaman Rosi nani idah ni Raja Salomo ibagas parguluhanta si gadu pari songon na merusuh ne bata laho membandingkon jolma sasitong ni lang halani maningon takas do bata dos do hita jolma on ilobe-lobe ni bata dos do holong ni hubata dos do hidup ni hurni tapi na mambahin marlegan hita ilobe-lobe ni bata aima aha nani horja honta aima ase badi panorang soguton isobut do rumah ni sigijang uhur iparseda Jahoba. Hita ganupan patut do nani hita bangga anggo adong ma layak ni bata hubata patut jana taluk do ay. Tapi nagati ay masa ibagas parguluhanta anggo adong pasu-pasu ni bata gabi pasu-pasu ay do use hite dalan manundal kon na bata jana pasu-pasu ay do use homa na mambahin gabi lupa hita bani na bata jana pasu-pasu na ijalo hita ay do humani gabi mangida halak nalikan turuhan marimbang dirita jada ay napatubuhkon gijang niur nasa sitong ni lang perlu terjadi ay lang perlu masa ay ibagas parguluhan tasikano pari ay maasi barang aha pesa sitong ni napatut ibanggahon hita ibagas parguluhan tao barang ahap ay anggo isobut tenenok kanayay manghihut buku Podahon bahasa rumah ni sigijang uhur iparseda Jahoba do artini ay bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus pardete hita isekitarta urah do nani laho pajongjong sada rumah lang ay maase por ini pedong mamatua tanoon buhay ope halak nalang adong rumah ni artini ay
lahu pajongjong sada rumah aima simbol ianan hadameon, simbol ketenangan ibagas pargulon alaniaha anggo dumma adong rumah, adong ma ianan parsaranan, adong ma ianan mangalok gogo jana sekaligus dohomani rumah ai pataridahkon atape patugahkon hajongjonganta bahasa ijon mahita tadi. Tetapi hita ganupan ahape na ibangun hita, ahape na ipajongjong hita, atap ahape na dumma jengis ibahin hita ibagas gulu taon anggo gabi patubuh gijang ni uhur do ay bata iparsida ni bata do ay maasi maningon do hape asok-asok hita, maningon manat do hita, bani pasu-pasu ni bata na do icalo hita. Anggo marhasil hita, pakai hita ma keberhasilan taai ubani namadea. Porini pe marhasil usahata, pakai hita ma usaha taai laho pasangapkon ne bata, laho mendukung pangidangion i kuriani. Jana porini PHP begal ijalo hita pasu-pasu ni bata. Dingat kita ma haganupan ai bui marfungsi, haganupan ai bui diar mardalan ai ma anggo tetap lebata marhorja ibagas parguluhanta. Artini ai ibagas haganupan keberhasilan nabui iparaya kita, bahkan nabui ibangun hita, jenges ipajongjong hita, hapen taron na humbani ne batado ai na mga cara-cari hita. Asi gabi bui ikelola hita pasu-pasu ni bata ibagas guluh taon. Artini ai porini PHP ni ai secara hajol maun gabi halubihan do bata ai, tapi halubihan ta ai hapen taron mengelola na adong bata na humbani ne bata do ai. Ai maase salinari hita ganupan bui do HP ini saborngin tumang atap sadari tumang atap sedetik tumang aha namambahin gijang uhurta boy do HP ni ai iparseda ne bata halani ai ulang manamin aha namader na adong ipajongjong hita ibagas 10 taon iparseda ne bata pita halani tubuh gijang ni urbata elang ai tujuan ni ne bata law mamasu-masu pargulukanta sedo asiga bigijang uhurta janah mangidah turuhan halak nalegan marimbang hita tapi asim marhitehun ni aha nadong bata namadear nadong bata gabe hasangapon maai banine bata janah lembin merbuah matongon horja namadear bani parguluhanta janah ibanding kondo ai ubani salak ninang nama balu jadi inang nama balu langadong hak hidup ni langadong paramangon ni nama ngapitisi tapi aipe anggo tetap do salak inang nama balu na tertindas na hona uduk-uduk tetap sabar ilube-lube ni bata tetap marturuh ni uhur ilube-lube ni bata parbalokan jumani pe ipa tetap ne batado artini ai langadong naboy membuat humbani porini pelangadong paramangon ni na mga pitisi porini pelangadong paramangon ni nagabe si jolom hakbani tapi inang nama bahalu pe salak nama bahalu pe anggo ibagas turuh ni uhur do iya mandalani guluh ni jana tetap mga jamkon na bata ibagas guluh ni parbalokan ni ipatotap ne batado artini ay lang ipaturut ne bata halak na hona odoh anggo tetap ia ibagas hasabaron ibagas turuh ni uhur lang ipaturut ne bata aha nagabi parbaginan ni ibuat halak nalegan na totu on mahape nagabi si jolomon bata bani panorang sogoton maningon do tetap ibahin hita ibagas 10 taon ne bata nagabi sumber ne bata nagabi haguguhon bata janah ne bata mahomani nagabi harohan ni
hapentaron bata. Ase barang ahape pasu-pasu ni bata na dumma ijalo hita angko tetap do hita marturuh niur ilobe-lobe ni bata sendiri do na patotapkon perbagianan taai ase lang adong na membuat ai humbata ase tetap mahumani ibagas perguluhan taon Tuhan Yesus ibayan hita huma arta natang siharganan bata alaniai ramot jana jimot mahita menjaga jana manramotkon hapor sayon tain pangarapan tain hubani Yesus Kristus si paluah kita amin martongko mahita ajari ham hanami tong Tuhan saganjang niarion ase bani haganupan si layak-layakmu ganupan pasu-pasumu ihatari makasihkon hanami jana ipake hanami main laho pasangapkon goranmu jana ajari hamma hanami tong ase ibagas hasabarun ibagas tengir niuhur jana ibagas turuh niuhur tong mandokpak kon sagala namasa jana iri koma tetap mengajam kon hidup niuhurmu ase barang ahape tongon Tuhan na ilayak-layak kon ham huban nami gabe si parupe matong hanami lang pitah sadarion tapi rosi sadokah ni gabe si parupe mahanami bani hidup niuhur apa habayakon ni hatamu nama pasingin ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion amin. Oras sobat taganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marweekend, jana selamat menikmati parsauran hasadaon rapakon keluarga nah hinaholongan ni kota. Shalom.